Postoje ljudi koji u istoriju ulaze zbog onoga što su učinili. I postoje ljudi čiji životi postaju veći od njih samih. Boško Buha pripadao je obama svetovima. Kada se danas osvrnemo na prošlost prostora koji smo nekada nazivali Jugoslavijom, suočavamo se sa lavirintom heroja, generala, političara i revolucionara. Pa ipak, među stotinama hiljada onih koji su dali živote u vihoru Drugog svjetskog rata, jedno ime ostalo je duboko urezano u kolektivnu svest naroda na Balkanu. To ime nije pripadalo iskusnom komandantu, niti ideologu pokreta otpora. Pripadalo je jednom dečaku sa bombama u rukama. Istorija i mit su u njegovom slučaju često preplitale, do te mere da je danas, decenijama nakon nestanka države koja ga je slavila, teško razdvojiti stvarnost od legende. Da li je Boško Buha bio samo neverovatno hrabro dete koje je branilo svoju zemlju, ili je njegova sudbina poslužila kao savršen temelj za izgradnju jednog od najvećih političkih i društvenih mitova socijalističke Jugoslavije? Odgovor na ovo pitanje ne leži u jednostavnim crno-belim istinama, već u dubokim, često bolnim slojevima istorije, ratne brutalnosti i državne ideologije. Ako vam se dopada ova priča, kliknite na dugme zaprati i ostanite uz nas. Pre nego što je postao simbol, spomenik i školska lekcija, Boško Buha je bio samo dete rođeno u siromašnom ruralnom svetu Virovitice, u vreme kada su se nad Balkanom nadvijali oblaci najmračnijeg poglavlja 20. veka. Odrastajući u porodici koja je jedva sastavljala kraj sa krajem, Boško nije imao priliku da spozna bezbrižno detinjstvo. Život na selu u to vreme značio je rani rad, odricanje i suočavanje sa surovom svakodnevicom. Kada je 1941. godine rat pokucao na vrata Kraljevine Jugoslavije, svet ovog dečaka se u potpunosti srušio. Njegova porodica, kao i hiljade drugih, našla se na udaru ustaškog terora, prisiljena na zbeg i bekstvo prema Srbiji kako bi spasila golu egzistenciju. U tom haosu, gde su sela gorela, a strah postao jedina konstanta, Boško Buha nije rođen kao mit. On je bio dečak koga je istorija, bez njegovog pristanka, grubo otrgla od kuće i bacila u vrtlog nasilja. Atmosfera okupacije, razorenih porodica i uništenih domova stvorila je generaciju koja je morala da odraste preko noći. Za njih, detinjstvo nije prekinuto školskim raspustom, već eksplozijama i smrću. Kada je rat stigao na Balkan, država se raspala u roku od nekoliko dana, ostavljajući iza sebe vakuum moći, građanski sukob i brutalnu okupaciju. Na tlu Jugoslavije razvio se jedan od najkompleksnijih i najkrvavijih frontova u Evropi. Pored okupatorskih snaga, prostor su razdirali unutrašnji sukobi, etnička čišćenja i ideološki ratovi. U takvom okruženju, partizanski pokret, predvođen komunistima, pozivao je na opšte narodni ustanak. Prema istorijskim izvorima, ovaj pokret je bio specifičan po tome što je privlačio ljude svih uzrasta, često i one koji po međunarodnim pravima nikada nisu smeli da nose oružje. Kada društvo doživi potpuni kolaps, kada institucije nestanu, a opstanak postane jedini cilj, moralne kočnice civilizovanog sveta prve stradaju. Detinjstvo je u takvim okolnostima prva žrtva rata. Dečaci i devojčice, koji su ostali bez roditelja i domova, lutali su šumama, tražeći zaštitu. Mnogi od njih su utočište pronašli među partizanima, ne zato što su u potpunosti razumeli političku ideologiju komunizma, već zato što je to bio jedini način da prežive i da se odupru zlu koje su videli sopstvenim očima. Boško Buha se partizanima priključio kao izuzetno mlad, sa jedva 14 godina. U početku, zbog njegovog rasta i godina, stariji borci su ga gledali sa skepticizmom i sažaljenjem. Međutim, ratna stvarnost brzo je promenila te odnose. Boško je ubrzo postao deo specijalnih jedinica, takozvanih bombaša. Prema posleratnim prikazima, njegova uloga bila je izuzetno opasna i smrtonosna. Zadatak bombaša bio je da se neprimetno privuku neprijateljskim bunkerima, utvrđenjima i tenkovima, te da u njih ubace ručne bombe. Za takav posao bila je potrebna neverovatna hladnokrvnost, brzina i, iznad svega, nizak rast koji je omogućavao neprimetno kretanje kroz brisani prostor. Slika malog dečaka koji trči prema neprijateljskom utvrđenju, noseći oružje koje je gotovo veće od njega samog, postala je ključni element njegove biografije. On je pokazivao hrabrost koja je fascinirala i same komandante. U napadima na bunkere, Boško je rizikovao život u trenucima kada su iskusniji vojnici oklevali. Ta slika deteta koje prkosi smrti
postala je izuzetno moćna u jugoslovenskoj mašti, personifikujući otpor malog i golorukog naroda protiv moćne ratne mašinerije fašizma. Ipak iza ove herojske fasade krije se jedno duboko, neprijatno i teško pitanje, koje moderna istorija i društvo moraju postaviti. Šta zapravo znači pojam deteta vojnika? U jugoslovenskoj kulturi Boško Buha se decenijama prikazivao isključivo kroz prizmu herojstva i svesne žrtve. Međutim, posmatrano iz današnje perspektive, njegova priča nosi težak teret tragedije. Da li je pravedno slaviti dete koje baca bombe, ili bismo trebali da tugujemo nad činjenicom da je jedno društvo došlo u situaciju da decu koristi u najbrutalnijim borbama? Rat ne bira sredstva, ali sudbina Boška Buhe svedoči o tome koliko je sukob na prostorima Jugoslavije bio nemilosrdan. On nije bio jedino dete u partizanskim redovima. Postojale su čitave čete maloletnih boraca koji su obavljali poslove kurira, stražara, pa i direktnih izvršilaca diverzija. Dok su kasniji učenici učili generacije da u Bošku vide uzor hrabrosti, danas njegova priča služi i kao jezivo podsjećanje na to šta rat čini ljudskom biću, a naročito onom najranjivijem. Njegova mladost nije provedena u igri, već u blatu, gladi, strahu i stalnom prisustvu smrti. To daje dubinu njegovom liku i odvaja ga od pojednostavljene ratne propagande, pretvarajući ga iz akcionog heroja u tragičnu žrtvu istorijskih okolnosti. Smrt Boška Buhe došla je iznenada, pre nego što je uopšte dobio priliku da odraste, da doživi slobodu za koju se borio i da shvati svet izvan ratnog vihora. Prema istorijskim izvorima, poginuo je u jesen 1943. godine u blizini Pljevalja, u zasedi koju su postavile četničke snage. Njegov kamion je napadnut, a mladi bombaš je stradao u kratkoj i silovitoj borbi. Imao je samo 17 godina. Kada jedno dete pogine na ratištu, to je uvek statistika užasa, ali u Boškovom slučaju njegova smrt je označila rođenje nečeg drugog. Dečak je nestao, ali je mit o njemu tek počeo da se rađa. Tragedija njegove prerane smrti postala je emocionalni centar oko kojeg će se kasnije graditi čitav narativ o partizanskoj borbi. Razlika između stvarnog, uplašenog ljudskog bića koje gine u prašini seoskog puta i simbola koji će preživjeti decenije, ključna je za razumevanje njegove sudbine. Boško Buha je platio najvišu cenu, ostavljajući iza sebe nedovršen život, ali pružajući novoj državi materijal za stvaranje jedne od najtrajnijih legendi. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, socijalistička Jugoslavija se suočila sa monumentalnim zadatkom. Zemlja je bila razrušena, podaljena unutrašnjim sukobima i opterećena teškim nasleđem međunacionalnog nasilja. Novom režimu, pod vođstvom Josipa Broza Tita, bili su hitno potrebni kohezioni faktori, simboli koji će povezati različite narode i stvoriti novi, zajednički identitet zasnovan na tekovinama narodno-oslobodilačke borbe. U toj potrazi za herojima Boško Buha se nametnuo kao savršen izbor. Njegova priča je vremenom prerasla u simbol koji je prevazilazio nacionalne, verske i političke podele. On je bio mlad, nevin, čist borac iz naroda, neko ko nije bio opterećen predratnim političkim intrigama niti nacionalnim animozitetima. Njegova žrtva je bila čista, a lik idealan za vaspitavanje novih generacija jugoslovenskih građana. Država je prepoznala moć ovog narativa i počela sistematski da oblikuje sjećanje na malog bombaša. Njegovo ime postalo je sinonim za odanost domovini, a njegova sudbina stub na kojem je počivala državna ideologija bratstva i jedinstva. U godinama koje su usledile, Boško Buha je u potpunosti ušao u popularnu kulturu i obrazovni sistem Jugoslavije. Nije bilo deteta koje tokom svog školovanja nije čulo za njegove podvige. Osnovne škole širom zemlje ponosno su nosile njegovo ime. Ulice u gotovo svakom gradu bile su posvećene njemu, a spomenici su nicali kao trajni podsjetnici na njegovu žrtvu. Kult sećanja dostigao je vrhunac kroz kinematografiju. Legendarni igrani film o njegovom životu dodatno je cementirao sliku o dečaku heroju u svesti miliona ljudi. Za mnoge generacije, Boško Buha nije bio lik otkriven u prašnjevim istorijskim arhivima ili naučnim radovima.
On je otkriven na televizijskim ekranima, kroz suze u bioskopskim salama i kroz lekcije iz čitanki. Državni aparat je uspešno transformisao istorijsku ličnost u pop-kulturnu ikonu, čineći ga bliskim svakom detetu u Jugoslaviji. On je postao mitsko biće socijalizma, primjer kako se za slobodu daje ono najvrednije. Gde dakle prestaje stvarni Boško Buha, a gde počinje jugoslovenski mit? Postavljanje ovog pitanja ne znači tvrditi da je njegova priča lažna ili izmišljena. Njegova hrabrost i tragična pogibija su istorijske činjenice. Međutim, suština je u tome kako je država odabrala da te činjenice koristi. Nije uvek lako odvojiti stvarnog dečaka od slike koju je kasnije stvorila država. Politički sistem je pažljivo selektovao delove njegove biografije, naglašavajući heroizam, dok su sumnje, strahovi, brutalnost i trauma deteta u ratu svesno potiskivani u drugi plan. Svaka država gradi svoje mitove kako bi osigurala sopstveni legitimitet i opstanak, a Jugoslavija je u Bošku Buhi pronašla dokaz da su čak i najmlađi bili spremni da polože život za ideju slobode i socijalne pravde. On je pretvoren u nadljudsku figuru, u idejno rešenje za moralno vaspitanje omladine, čime je stvarni, ranjivi dečak zamenjen neuništivim simbolom revolucije. Priča o Bošku Buhi i danas, decenijama nakon što je zemlja koju je branio prestala da postoji, zadržava svoju snagu i relevantnost. Ona nas ne privlači zato što bismo trebali da romantizujemo učešće dece u ratnim sukobima, već zato što nam nudi ogledalo kroz koje možemo posmatrati mehanizme sećanja, politike i ljudske tragedije. Za starije generacije, pomen njegovog imena budi nostalgiju za vremenom školskih priredbi, filmova i ideala koji su delovali čvrsto i večno. Za mlađe, to je prilika da istraže kako se istorija i propaganda prepliću i kako politički sistemi koriste ljudske sudbine za građenje kolektivnog narativa. Boško Buha ostaje svedočanstvo o ceni slobode, ali i opomena o tome koliko je ljudski život krhko oruđe u rukama velikih istorijskih sila. Možda je zato priča o Bošku Buhi i danas toliko snažna, jer iza velike jugoslovenske legende ne stoji samo mit, već jedan dečak kome je rat ukrao detinjstvo, a istorija ga pretvorila u simbol.